Mhlawumbe umuntu angathatha leli thuba abingelele hoho, abingelele sponsor, abingelele nabalingani bami majukujuku, media, anongele nisendlini. Libito lami ngicela Musa. Abangathi ngoba ngibita Celi ngokaDlamini Sibongo. Captain wa Manchester Msumbe. Mhlambe ukuthi lo nganani umuntu langakusho. Cha ukuthi ngaba kusho nje ukuthi sisahamba saya kuyodlala emkhuzweni Sunday. Ngeke kube lula kubalingani bethu. Nathi imandate yethu kusasuka isizini. Asitshele ukuthi hayi lena sihamba nayo le league sinake ka first division. Ngibonge ke ama competitors ethu eno10 kwangasilula kwakulukhuni but nje ngekuthi bona bebakhona kuba khona kwabo besingeke sibe number 1 because angicanga ukuthi ukhona umuntu ongaba number 1 agijima edwana nje ufuna kube nemuntu lokhona uthi hayi ebhuti nami ngiyafuna kubala asinalo mina nami ngiyafuna kubala. Ngicela ukuthi sitilungiselele umdlalo ngathembisa nje hlelo lethu sitawuphumelela ku first leg na second leg atite hlelo lethu sibaphathele lokuhle injabulo kuphela sitawuya ufike ku second leg uya beta kuwe ekhaya icebe majukujuku icela edlala ku natural turf la wena artificial turf lo bawusele khona xa unika advantage le kanjani nto takusebenza kanjani nje njenga captain usathi le artificial yasemkhuzweni. Ngicela ukuthi kudlala kwethu ekhaya iground lesijwayele ngicimbe ama games siwawine khona siyathi ukuthi masilamkhuzweni kuze siwine umdlalo kumele sente kanjani. Ngicela ukuthi hayi abede sibalinzile. One of the longest serving players isikhathi kule team inambela kangakanani le game uzothi impela first division and now nje stay Manchester you're one of the players that are isikhathi ngabe inambela kangakanani usimbela first division le game. Ngicela ukuthi this season lokuyisizini yethu vele ukuthi sale sesibela ka first division bese sisithe isikhathi sika Super League sesibuyile from first division nyalo siyasibiyela ka first division. Cha uthi ma teammates am lokungikhuluma nje athi lungiselela. Cha uthi ngamema nje abantu basespeak umkhuzweni macenzelo nawo ama competitors ethu njengoba nyalo sesimele no10 asikameli ukuthi simele Msumbe Manchester. Nyalo simele no10 sicela ukuthi bete ngetinkani batho support. From last season to this season and certainly in terms of your performance in this year so at least figure that corner. Ngicela ukuthi lesikwende ngcono kule season sikhonile recruiter kahle than last season. Sakhona nekuba ne pre-season lenhle sabona ukuthi hayi kule pre-season le kude umlota Smith kwakona kwakulukhuni but besitshela ukuthi nakulukhuni kufuna nakulukhuni kufuna silwe kuze kuhambe ngetifiso tethu ezisingumsumbe Manchester.